Bavandimwe turabasuhuje bakurikiye Impambanyo TV, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi dufite umushitsi uturuka muri Tanzania mu gihugu cy'abaturanyi. Ntabwo nzi ururimi turi bukoreshe, ni Igiswahili bakoresha, ariko Igiswahili n'ururimi rwacu rwa Afrika turagenda tugerageza tunavangamo n'Ikinyarwanda. Naweza kusalimia watu. Naomba niwasalimie watu wanaotufuatilia katika televisheni yetu ya Nyayo TV. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Jina langu naitwa Method Alfani. Amazina yanjye naitwa Method Alfani. Yes. Nimetokea katika nchi ya Tanzania. Mvuye mu gihugu cya Tanzania, katika mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza, ngira ngo muri murabyumva ya Mwanza. Ni mji wa pili kwa ukubwa baada ya Dar es Salaam. Ni mji wa kabiri munini ukurikira Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania. Asante sana. Ndabashimiye. Na nataka nikuulize, ukifika hapa ni vitu ambayo nafikiri umekutana na vitu vya ajabu hapa Rwanda? Kabisa. Ukiwa kwenu hapo Tanzania, ulikuwa unafikiri hapa ni vitu gani umeweza kukutana na hapa Rwanda? Nashukuru tangu nimeingia Rwanda kuna vitu vingi ambavyo nimeviona vizuri sana katika nchi ya Rwanda. Moja ya vitu ambavyo nimeviona nchi ya Rwanda ni upendo. Wanyarwanda tulivyokuwa tukiwafikiria wa Tanzania kwa sababu ya zile zama za zamani sivyo ilivyo sasa hivi. Watanzania ni Wanyarwanda ni watu wa upendo sana. Ngira ngo murimo murabyumva neza mu byukuri uko yatekerezaga u Rwanda nuko yarusanze biratandukanye. Arimo aravuga ko yuko yasanze abanyarwanda dufite urukundo kubera amateka twanyuzemo. Ngira murabyibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994, nibyo ahanini yatekerezaga, akavuga ati we abanyarwanda, ariko uko abitekerezaga nuko yabisanze rero biratandukanye kabisa. Wowe umunyarwanda rero aho uri mu byukuri umva ko iryo ni ishema ry'igihugu. Umekuja hapa kufanyaje? Nimekuja hapa kwanza kabisa kwa sababu ya upendo wa Yesu Kristo. Yes. Yaje hano kubw'urukundo rw'Imana rwa Yesu Kristo. Baada ya kile kifo cha msalabani, alipoimwaga damu ili tufanya tupatane dunia yote. Wazungu, Afrika, Waarabu. Alitufanya tuwe ndugu. Urupfu rwa Yesu Kristo yapfire ku musaraba igorogota mu byukuri rwatumye abantu bose tuba abavandimwe, dukabaye abavandimwe muri Kristo Yesu. Yes. Napenda kusema kwamba katika safari yangu ya kuja hapa Rwanda, nimekuja kwanza nishuhudie habari ya kusimikwa kwa profeti Sekazuba. Wanyarwanda wanasema yakwimiswe ukuba umushumba. Yes, asante. Ngira ngo murimo murabyumva, yaje kubwa bw'umuvandimwe umushumba profete Sekazuba. Yaje mu muhango wiwe kabisa. Muri kutania wapi? Sekazuba mara ya kwanza kabisa tulikutana sehemu moja naitwa nafikiri Mtala. Mtala hapa Rwanda. Mtala, ndio. Nilikuwa Mtala. Nilikuwa nimekuja, tulikuwa na huduma ya kipindi cha maombi, tulikuwa tuna kipindi cha kukutana, watu wa Wanyarwanda walitualika. Bari bafite umuhuro w'abanyamasengesho. Tulikuja ni timu kubwa ya wana maombi. Baza ritsinda rinini ry'abanyamasengesho. Ndio mara ya kwanza kabisa nilikutana na Prophet Sekazuba. Wakati huo alikuwa ananiambia ndio ana miezi michache sana ametoka gerezani.
Yeah. Okay. Kabisa. Unajua ushuhuda wake? Ushuhuda wake aliniambia. Okay. Sasa nilipokutana naye huyu tukawa tumefanya ile huduma ya maombi. Baadaye tukaanza mazungumzo. Tulipokuwa tumefikia mahali, basi tulimuita aje atutembelee, na akaja. Tukawa tumezungumza naye, akanieleza kwamba yeye baada ya hapo akiwa askari alifanya kitu kibaya. Baadaye serikali ama kama ni serikali, ndio kwetu Tanzania tunasema serikali, wakamkamata, wakamweka jela. Kwa hiyo akiwa jela pale ndipo alipo kutana na Yesu. Okay. Akaanza kuhubiri bado akiwa jela. Akatubu dhambi, kwamba ameacha sasa kumtumikia shetani, sasa anataka mtumikie Yesu. Kwa hiyo kutoka hapo akiwa gerezani akaokoka, akamjua Yesu Kristo. Na uzuri wa Yesu Kristo huyu tunayemtumikia, yeye ana ufunguo wa kitu chochote. Hata kama tumefunga milango kama hapa tulipo katika studio ya Impamba Nyayo TV, ana uwezo wa kuingia, na hata sasa yuko hapa. Anatufuatilia kile ambacho tunakizungumza mimi na wewe. Ndio. Ngira ngo muvandimwe wodukurikiye ibyo arimo aravuga ubuhamya ukuntu yahuye na mushumba Sekazuba Kigeli kiritwa Prophete, ariko yose na mazina yiwe yose ntacyo bitwaye. Yaje rero mu byukuri uburyo bahuye, bagiye bakimara guhurira aho ngaho, yavuze bagiye batumirana, akajya Tanzania. Uyu muvandimwe Sekazuba ni umuntu wakoze umurimo w'Imana mu byukuri mwa bino bigo bya East Africa, ariko iyo bigeze kuri Tanzania mu byukuri Bibiliya mu byukuri muvandimwe iravuga ngo mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo iramwemera. Niyo mpamvu rero mubona mu byukuri ku Impamba Nyayo TV tuba twagize umugisha wo kwakira abatanzania, kwakira ubutanzania, gukoresha Ikinyarwanda noneho kandi urakivuga pe. Ndakivuga. Wewe uravuga Ikinyarwanda, je ndavuga Igiswahili. Kubera ko ndacyumva Ikinyarwanda ariko okay. Byiza cyane. Ni igiki mu byukuri cyagutangaje hano mu Rwanda? Asante sana mtumishi wa Mungu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kimenishangaza hapa Rwanda, kwanza serikali ya Rwanda iko vizuri sana. Okay. Naweza nikampongeza Rais Paul Kagame kwa sababu ya kuitengeneza Rwanda ikawa nchi ya amani, utulivu na upendo. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu juzi nilikwenda na Prophet Sekazuba. Mke wake alikuwa anaumwa. Tukaenda hospitali moja kule mjini Kigali. Kutoka Msanze tukaenda mjini Kigali. Ilikuwa ni siku ya usafi. Ni kitu ambacho kilinishangaza sana. Kuona polisi na Wanyarwanda wote ni watu waliookoka. Wanampenda Yesu. Hakuna kitu ambacho kilinitia moyo na kusema hakika Rwanda nitarudi. Hapo ni sawa kabisa. Ni pale ambapo ilikuwa ni siku ya usafi. Hapo hakuna gari kutembea, hakuna watu kutembea. Yani kila mmoja anafanya usafi mahali pake. Na polisi walikuwa wako barabarani. Na wakiongozi wakuu na viongozi wakubwa. Kwa hiyo hakuna gari kuruhusiwa kutembea. Sasa kwa sababu sisi tulikuwa na shida, tulikuwa tumefuata dawa ili tumpelekee mgonjwa. Wakati mwingi sana polisi walitusimamisha barabarani. Kwa nini? Tunapita barabarani wakati ni siku ya usafi. Prophet Sekazuba kama mchungaji alijaribu kuwaeleza vile ambavyo ana shida ya kupeleka dawa kwa mtu ambaye ni mgonjwa. Polisi walikuwa wakikubaliana na hilo jambo. Lakini zaidi ya yote
walipomuona amevaa kola Yego. ile ya kichungaji, walisema kabisa kwamba tunaamini mchungaji hata siku moja hawezi kusema uongo. Na kama ukisema uongo basi utakuwa unajitakia jehanamu wewe mwenyewe. Girago by'ukuri wo dukurikiye arimo avuze mu by'ukuri bimwe mu bintu byamutangaje, harimo uburyo igihugu cyacu cyubatse mu nzego zose, ariko kimwe cyo avuze ejo bundi hangira ngo hashize hari kuwa gatandatu hari umunsi w'umuganda rusange, yagiye banyura ahantu hose babona amamodoka aparitse, abantu bose bari mu muganda, abasirikare, abapolisi, abayobozi bagiye batandukanye. Mu by'ukuri icyo kintu noneho isuku yabonye, none uburyo yabonye inzego zikora, mu by'ukuri ni ibintu mu by'ukuri byose arimo ashimira umuyobozi wacu nyakubahwa Paul Kagame mu by'ukuri, ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ivugabutumwa ry'iwacu mu Rwanda no muri Tanzania. Asante sana mtumishi wa Mungu. Kabla sijasema hilo jambo, naomba nishukuru, tunaendelee kushukuru serikali ya Rwanda. Ataravuga reka manze nshimire ubuyobozi cyangwa se yego abayobozi b'igihugu. Wakati mwingine walimuuliza Prophet Sekazuba, undi mwanya baramubajije Prophet Sekazuba, na huyu uliyembeba kwenye gari ni vipi? Uyu muntu twaye bitebye? Alipowaambia huyu ni mgeni kutoka Tanzania, arababwira ati uyu ni umushitsi kuva Tanzania. Kwa kweli polisi walisema tunaheshimu wageni kutoka mataifa mengine. Hanyuma polisi baravuga ati muzukuri turabubaha abageni, abashitsi. Kabisa. Nilimshukuru Mungu kwa hilo. Yashimye Imana kubera icyo ngicyo. Umeniuliza habari ya huduma ama kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Tofauti ikoje kati ya Tanzania na Rwanda? Tofauti ya huduma kati ya Tanzania na Rwanda. Tanzania ni nchi ambayo kwanza ina watu wengi. Tanzania muzukuri ni igihugu gifite abantu benshi. Lakini pia Tanzania injili walio nayo ni kweli ni kubwa. Lakini sio wote asilimia kubwa kwamba wana mtafuta Mungu kama Wanyarwanda. Ntabwo ari abantu benshi bigisha bashaka gufata Imana, bashaka gukurikira Imana nk'Abanyarwanda. Rwanda nimekuwa nikisikiliza redio asubuhi kabisa na mapema. Yumvishije iradio mu gitondo kare kare. Hakuna redio ambayo inaanza kipindi ama matangazo kabla hawajaanza kumshukuru Mungu. Nta radio nimwe yabanje za gahunda za radio iba yapanze itarashima Imana. Tena mara kwa mara wanaanza na mtumishi wa Mungu kwamba anahubiri habari njema kwa ajili ya Wanyarwanda wote na kuwaombea ili kuwatakia afya na amani katika nchi ya Rwanda. Hicho kitu kinanishangaza sana. Amuzukuri murimo murabyumva ngira ngo ikimwe buri radio yose yagerageje kumva yamanzagaho umukozi w'Imana asengera abantu, asengera Abanyarwanda muri rusange, ni ikintu muzukuri cyiza yakunze. Tanzania wanatuona watu wa redio wanaweza tu, yani wanaamka tu asubuhi ni kuanza tu kipindi. Sasa tunaanza kipindi bila hata kumshukuru Mungu wakati mwingine. Muri Tanzania ukuntu bikorwa akenshi bamanza nyine ibyo baba bateguye, amasomo ibyo baba bateguye nyine nta gushima Imana. Kabisa. Sio wote wanaoweza kumshukuru Mungu. Labda zile redio za dini hao ndio wanaweza kaanza kumshukuru Mungu. Keretse amaradio y'ivugabutumwa, amaradio ya Gikristo niyo amanza gushima Imana. Wengine tu wanaanza tu yani kama kawaida, yani ni kawaida. Abandi babona ari bisanzwe. Kama vile unamsalimia tu mtu, lakini wasijue Mungu ndiye mwanzo wa jambo lao. Hicho kitu naomba Watanzania wajifunze sana. Nimekiona Rwanda, utakifundisha na nitakifundisha, nitakisema. Kama Mungu atanipa neema nikutane na watu niwaambie kwamba
kama mnahitaji kujifunza namna ya kumjua Mungu, namna ya kuweza kumheshimu Mungu, nendeni nchi ya Rwanda. Hapo ni sawa kabisa. Reka mbire abanyarwanda, mbire muzukuri wowe udukurikiye ufite radio cyangwa se televiziyo, muzukuri urumva ko ibyo bwabyo muba mwakoze byo kumanza Imana imbere. Ariko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere Imana. Mwakoze igikorwa cyiza kivugabutumwa. Hari igihe umuntu asenga akabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko ubikora shiramo imbaraga. Urumva ko ubwabyo ni ivugabutumwa, utabanje waje mu bindi bintu byinshi cyane. Yes, endelea. Kwamba nchi ya Rwanda nawaombea yego kabisa, kwamba Mungu azidi kuwapandisha juu, yego Mungu azidi kuwapa neema. Amen. Chochote kile ambacho mnakifanya Rwanda, kwa jina la Yesu mfanikiwe. Amen. Ngira ngo uri murabyumva, aravuze ngo ndasengera abanyarwanda, ndabasabira umugisha kugira ngo buri kimwe cyose mugerageza gukora mu by'ukuri mubonemo umugisha w'Imana. Amen. Na kitu kingine ambacho naweza napenda nikiseme nikiwa hapa Rwanda, kwa habari ya maisha ya wokovu. Huyu Yesu Kristo tangu alipozaliwa hakuzaliwa kwa ajili ya mtu mmoja, amezaliwa kwa ajili ya watu wote, ya ulimwengu wote. Reka avuge ijambo ry'agakiza, kuvuka kwa Yesu, ngo Yesu kandi ko ni ukuri mu by'ukuri. Mheshimu, tuna by'ukuri umesema vizuri kabisa, neno kubwa sana. Aravuze ngo Yesu ntabwo yavutse kubera umuntu umwe, Yesu yavukiye isi yose, abanyarwanda turimo n'abatanzania. Unajua wale wanaodufuatilia katika Impamba Nyayo, abantu badukuriye ku Impamba Nyayo TV cyangwa se muzadukurikira ku Impamba Nyayo TV, kwa kweli niseme kwamba kitu kama bado hakijaonekana, ikintu kitarabonekana kinakuwa ni siri ya Mungu mwenyewe, ni ibanga ry'Imana. Ni sawa na mtoto kama bado yuko tumboni, ni nkaho ari umwana ukiri mu nda. Uweze kusema ni mwanao, ntago ushobora kuvuga ngo ni umwana, hujui kama ni mtoto au la. Ntago ushobora kumenya ngo ni umwana umeze ute. Ile ni siri ya Mungu mwenyewe, ni ibanga ry'Imana. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema kilichoko sirini ni cha Mungu, kikisha onekana nje ni kwa ajili ya watu wote. Amen. Kwamba Yesu Kristo akiwa bado yuko mbinguni alikuwa ni wa Mungu mwenyewe, ni mtoto wa Mungu mwenyewe. Yesu akiri mu ijuru yari uw'Imana, hakuna aliyemfahamu hata mmoja, nta muntu numwe wari umuzi. Hata alipokuja kaingia kwenye tumbo la Mariamu, ariko amaze kwinjira mu nda ya Miriam wa Maria, bado hata Mariamu hakuwa mtoto wake kwa sababu yuko tumboni. Akiri mu nda alikuwa ni mtoto wa Yesu, ni mtoto wa Mungu bado, nabwo yarakiri umwana w'Imana. Sasa leo baada ya kuwa amezaliwa Yesu Kristo, yego amaze kuvuka, amezaliwa kwa ajili ya watu wote, yavutse kubera twebwe. Kwa mfano wewe mtumishi wa Mungu, urugero wowe mukozi w'Imana, una mtoto, na mtoto mfite umwana, kama una mtoto wakati bado ni mdogo ama bado ndio umemzaa unamlea, ni wakwako, ni halali kabisa. Yego. Lakini akishaanza kuwa mkubwa tayari anatumiwa na kila mtu. Yego. Si ndio? Aravuze ngo iyo ufite umwana akiri mutoya abaru wawe, umuramurera, ukamwishyura minerivare, ukamugaburira, ariko iyo amaze gukura atumwa n'umuntu wese kabisa. Na ndio Yesu Kristo mwenyewe. Nguo rwo rugero atanze. Yesu Kristo ni mtu wa watu wote. Kwa sababu Mungu ameshamtoa, amemlea mwenyewe, amemkuza, na sasa amemwachia dunia yote wamtumie Yesu. Ni mtu tu kutopata ufahamu kwa sababu ya huyu adui tuliye naye Shetani, lakini Yesu Kristo kumfahamu ulimwengu wote kabisa ni haki yake, kwa sababu tayari ni mtu wa watu.
Amen. Urumvi avuze ijambo rikomeye mu by'ukuri. Yesu Kristo kubera umwanzi dufite ari we shitani, Imana yaramuduhaye mu by'ukuri kugira ngo tubashe kubona ubuzima cyangwa se tubashe kubaho ariko binyuze muri Kristo Yesu mu kumwemera. Kabisa. Na ndio maana tunaona hata marais wa nchi tunawatumia lakini wakati bado ni wadogo walikuwa wanatumiwa na wazazi wao. Leo sasa wamekuwa watumishi wa serikali wa nchi. Yes. Tayari ni mtu wa watu wote. Leo Rais Paul Kagame, yes, mnaweza mkamuita msanze mkiwa na shida, agakimbia mara moja kuja kuwasaidia. Ndivyo alivyo Yesu Kristo. Amen. Katika Roho Mtakatifu, mahali popote utakapokuwa, Mungu ameshamtoa sadaka. Yes. Kwa watu wote. Amen. Itatu. Hata hapa tulipo, Imamba Nyayo TV. Imamba Nyayo TV. Itatu. Huyu Yesu Kristo ni wa kwetu. Amen. Yuko tayari kudusaidia. Amen. Ngira ngo uri wowe udukurikiye aho uri hose arimo aravuga kuri Yesu Kristo. Aravuga bana turabarera bagakuriye bamaze gukora mu by'ukuri baba abisi. Niyo mpamvu ubona tanze urugero ku basirikare ujya kubona ukabona bagiye gutya. None atanga urugero ko yavuze ko nyakubahwa muyobozi wacu Paul Kagame aravuga ati iyo abantu bagize ikibazo bahita bamubwira kubera ko ni umuntu wacu. Aravuga ati na Yesu Kristo rero aho uri hose muhamagare musenge arakumva kuko nuwawe. Imana yamutanze mu by'ukuri igitambo cyangwa se yamuduhaye nk'impano ariko yatubereye igitambo. Amen. Amen. Kuna kitu kimoja ambacho nilipata kujifunza kwa Pastor Sekazuba. Ikintu kimwe yize kwa Pastor Sekazuba mushumba. Kuna neno alilolisema akasema kuna mtu mmoja alikuwa tajiri. Umuntu umwe yego yari umukire. Uyo mtu alikuwa na nyumba gorofa. Uwo muntu yari afite etage. Sasa hapo karibu na nyumba yake kulikuwa na mtu ambaye akili yake sio nzuri. Kule Tanzania tunasema ni mwehu. Rwanda wanasema numusazi. Yego yari afite umuturanyi mu by'ukuri wari umusazi ari mwenda wazimu. Ya mwenda wazimu. Okay. Ntabwo yari afite nyine umuturanyi wari utameze neza mu mutwe murabyumva namwe. Yari afite ikibazo ubumuga bwo mu mutwe. Sasa yule mwehu akawa amemshika mtoto wa tajiri. Uwo muntu afata umwana w'umukire akampeleka juu gorofani, amushira hejuru muri etage. Sasa akawa anamninginiza, amufata kabo tugura arayerereza. Wakati tajiri sasa hakuwepo, umukire ntabwo yari ahari. Wakati amekuja akakuta yule mtoto ananinginizwa na yule mwehu. None igihe aje asanga muri uwo mwanya uwo muntu nyine ufite ikibazo cyo mu mutwe arimo arereza amaguru ashaka kumucira hasi. Tajiri akapata hofu sana. Noneho umukire agira ikibazo birumvikana. Asa akamwambia yule mwehu, hebu naomba umwachie huyo mtoto wangu. Asaba noneho wa muntu ariko uyamurekurira umwana. Yule mwehu akasema siwezi kumwachia, labda unipe hela. Sindamurekura utampaye ya mafaranga. Sasa baadaye yule tajiri akaona kwa kweli hapa nitafanyaje? None umukire aribaza se aha hantu ndahakora iki koko? Ikabidi atafute mtu wa kuweza kumsaidia. Ashaka umuntu wo kumufasha. Sasa yule mtu kumbe alikuwa ni mtumishi wa Mungu. None uwo muntu yari umukozi w'Imana. Sasa yule tajiri akaapa akasema atakaye nisaidia kumwokoa yule mtoto. Atakaye nisaidia uzamfasha. Akamwokoa yule mtoto. Akandokorera agakiza umwana wanje. Nitamlipa hela. Aravuga uzamfasha agakiza uramwana nzamwishura amafaranga. Yule mtumishi wa Mungu, uwo mukozi w'Imana mwambia niko tayari. Umukozi w'Imana amubwira ati ngewe ndi tayari nditeguye. Akapanda akachukua wembe. Noneho afata urwembe. Alikuwa naelewa kabisa yule mwehu anaogopa wembe. Noneho yari yasobanukiye yuko uwo muntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ko atinya urwembe. Akamwambia sasa sikiliza wewe mwehu. Aramubwira ati yewe muntu nyumva. Usipomwachia huyo mtoto, urarekura uwo mwana, nina wembe hapa ndakata hili gorofa lianguke. Ndakeba iyi nzu iyi etage yikubite hasi. Kwa sababu yule mweho alikuwa anaogopa wembe. None uwo yatinye urwembe. Akasema hapana usikate
ili gorofa. Aravuga ati mbabarira ntukate iyi nzu etage ntuyikebe ntuyice, kwa sababu akili yake inajua wembe huwa ni mkali, kubera ko ubwenge bwe bwari buzi ko urwembe rutoroshe rukaze. Akafikiri kabisa wembe unaweza ugakata. Yumvaga ko urwembe rwose rwakubita inzu hasi. Ndicho alichokuwa anakifikiria kwenye fikra zake. Nico ngico yarazi mu bwenge bwe. Akasema Bwana, kwa sababu umeshika wembe na mimi naogopa wembe. Aravuga ati no nanjye ntinya urwembe. Namwachia huyu mtoto. Uyu mwana ndamuretse. Akamwacha akasema sasa wewe panda juu. Aravuga ati noneho zamuka hejuru. Alipopanda juu yule mwehu, huyu mtumishi wa Mungu akaingia akamchukua yule mtoto. Noneho mukozi w'Imana arinjira afata wa mwana. Nataka niseme nini unajua? Ndashaka nkubwire Yesu Kristo alipomwaga damu, yamennye amaraso ye, alikuwa anamaanisha ile damu ya Yesu ina nguvu ya kumshinda shetani. Amaraso ya Yesu Kristo afite ububasha bwo gutsinda Satani. Shetani kama ameshika mtu, shetani yafashe umuntu, ama ameshika mali za kwako, cyangwa se yafashe business zawe cyangwa se imigisha yawe, hebu tumia ile damu ya Yesu kama ule wembe. Koresha amaraso ya Yesu Kristo nk'urwo rwembe mukozi w'Imana yakoresheje. Nataka nikwambie hivi mtumishi, shetani kimbia. Ndacyakubwira ngo mukozi w'Imana Satani azirukanka kabisa. Uko nukuri kabisa. Kwa hiyo napenda tu niwashukuru kwamba Yesu Kristo ni mtamu. Ndashaka kugira ngo bashimire Yesu Kristo araryoshe kabisa. Watu wote wamtafute Yesu. Abantu mwese mushake Yesu. Nguvu yake na uweza, imbaraga ze n'ubushobozi bwe biko tayari kudusaidia. Kabisa birashoboye kudufasha kandi birahari ku bwacu. Asante sana. Murakoze, ndabashimiye. Unaweza kuomba? Asante sana. Kabla sijaomba, nipende kuwaaga Wanyarwanda. Ntarasenga reka nsezere ku Banyarwanda. Leo nina safari ya kurudi Tanzania. Kubera ko uyu munsi ngiye gusubira muri Tanzania. Nina siku 8 au 9 niko Rwanda. Maze imisi 7 cyangwa 8 hano mu Rwanda. Nifurahi kwa sababu tangu nimeishi Rwanda sikupata shida yoyote. Mbyukuri ni byishimo kuko ndagira mu Rwanda sindahura n'ikibazo cyari cyo cyose. Nimekunywa kivuguto, yanyoye amata y'inshushu, ikivuguto, na vitu vingi tu kwa kweli. Taifa la Rwanda, Mungu awabariki sana. Ni ibintu byinshi hano mu Rwanda mu byukuri, Imana ibahereza umugisha. Lakini pia nishukuru kwa sababu ya kuniita Impamba Nyayo TV. Reka nshimire Impamba Nyayo TV kubera ko iba yampaye ikaze. Hii ni moja ya heshima ambayo mnaheshimu hata watumishi wa Mungu. Iki ni cyubahiro mu byukuri mugaragaza muba mwahaye abakozi b'Imana. Niombe Impamba TV, Mungu awainue, awabariki. Reka nsengere Impamba kugira ngo Imana ibazamure. Asante sana. Murakoze cyane. Ngoja tuombe. Yes. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu. Baba Mana yacu mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, wewe ni mwema kwa kila jambo. Wowe uri mwiza kuri buri kimwe cyose. Utukuzwe kwa sababu ya heshima uliyotupa katika TV ya Impamba. Uhabwe icubahiro kubera Impamba Nyayo TV. Uwalinde na kuwabariki sana. Ubarinde kandi ubashire hejuru. Naombea taifa la Rwanda na watu wake. Nsengeye Abanyarwanda, nsengeye Rwanda ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Naombea safari yangu kurudi Tanzania. Nsengeye urugendo rwanje gusubira Tanzania. Siku ambayo Mungu akipenda, kama nitarudi Rwanda, Imana nubishima, umunsi uzabishima nkagaruka mu Rwanda, nitafurahi na kuendelea kumtukuza Mungu tena. Nzishima mu byukuri, bizaba ari by'agaciro kuvuga Imana. Basi katika hayo machache niombe na kushukuru katika jina la Yesu. Mu magambo makeya mreka ngushimire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibuni Tanzania. Asante sana. Amen. Tutakuja. Asante sana. Asante. Wasalimu.